Вишре яғын остолық ежін авторы, вылшутра вундығыр монографии. Истории наук кезень вуны докторыне дадахерых кандидатне қадірлені. Сымақ Василий Дмитриев перги бұрайд. Выл шуралнаранба күжал шыр шулы шитре. Шак сумлы шавра жулаха аллаза Чуваш Республикин башалық история архиве историк портретінжі уйрымлық палызем курав қадірлері. Василий Дмитриев историга шыржыврагнамар чинжибех плещи. Диплом е диссертации ширны чухне кашны ех унын ослылық эчізембе узугурать. Вол адыл жери тұрықсен водам аймырденжі историне, чываш халықын күншулне, палы ендерсен пурнышпе булдарулықне, халық сымақлықне тіпчене. Шубашкар хулын историне де чилай тишкерне вол. Василий Дмитриевич Дмитриев, пинжень, палах, пиде пал, пиде пузык теслих. Эбим ба нумайчул прилечление, волготра эбе деканын шуми булна, врентю и небе. Россия пиликимеш щене специальность историко-архиведения учремар. Волинджень Василий Дмитриевич перепиди пузык полжупача. Мжесень волже волхайде пилах пильзе. Чуваш пашалы гуманитарий науки зень институтинже Василий Дмитриев херех шулы шление. Вазенжень ширымышне директорда. История архивне вол ширынвады шулдан жюриме бұшлана. Управышсен өжехеліне вол негамран аван онгарна. Умбек шинзем сағал бұғаш. Акундак выставкара пақсадун жүхне бұғырға. Халпирин кап шакымбек документсене упраза жергелесе тұтса бұрад. Вырыстагалаш тотошный десе, тотошный шин, мілет тіплі. Кунда выставкара курма была тут. Везек. Меллежин был. Меллежлени был. Умбек теплешлегеншин. Панки кун шабдери сайрат. Телпуват. История архивинже Василий Дмитриева халалана уйрым фонд пур. Унда улды бинтла документу пранать. Куишра ширузем, кунгенегизем, сонугерджексем, рецензизем, статьязем, шивахшинзень худиземде. Везем пурде историган пурны жебе балаштараще. Бұл бренни, шамыркрана, хойширна, хойни алыбеширна документсем, тада она наградызем, тәрлі документсем, пурде бирмадырда упранашы архивра, шак документсем бе узугурза ушырмырынги біржак курава. Кундагы нагадардашын мар, үтті организациясы шкулзе, тада студентсе, кунда цензейлзе кадардашынде. Василий Дмитриев историгын күншілне хали оның вренегенезем тишкерещі. Эппин, оның яджы әмірех халы хазынже бұлі.